Қайырлы таң. Біздер бүгін сайлау жеземінің садақасына шықтық. Уақыт деген қандай жылдам, бір жыл уақыт өте шықты. Бүгін енді бір жылдық садақасына барып келеміз. Ал жезде жатқан жерің жайлы, топырағың толқа болсын. Алдың өзіңе, артың ұрпағыңа құт болсын. Ендігі Алғаш апам барлық қызықтарын көріп, балалардың рахатын көрсін. Ортамызда жайнап отыра берсін. Жезде жатқан жерің тағы да жайлы болсын. قالوا طائركم معهم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يشقى قال يا قوم اتبعوا المرسلين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لي ولوالدي وللشفيع والجميع والمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين اللهم أنزلني منزلا مباركا خير المنزلين Ya Allah Teala altında kalan ufaklarının bir vatan sadakasını Allah Teala vaktan Kur'an'dan Allah buyurduğunda kabul eyle alsın. Başlarına amanlık deyin, cennet, sağlık, beledeyin, canadan, kovuktan, kaserden, avrum, sırfanlardan, her türlü afatlardan, türbüdeden Allah aman olay, yetkili vatanda şifa vergeyi, şortpanda yolları var, kızrata yolları var, muratları asıl olay, çalışları cemisi olay, Rabbi yastur, ve la tevassül otanın bil hayır, rahmetike ya arham. Allah'a akbar. Çok kadar sağlık olsun Allah Teala. Жатқан жерің жайлы, топырағың толқа болсын. Алдың өзіңе, артың болашағың құт болсын. Ал жезде сау бол. Желіп жей жүрді ғой.